Удмуртиян даской медичнин гижесны чужанкы вылын диктант. Баджим удмурт диктант. Шеснеция шемьялан волы. Диктант выла текст шемьялан шудес. Гижес да даштес удмурт дуне газетлен редактор да удмуртия санубаба советен вешкедлыш Елена Миннигараева. Диктант гижесны щоквайтым иншижим площадка вылен. Удмуртия совит карын да кышкуим районын. Таичкынжи позже свидлыны ащестыдым луньяс Москван, Башкортостан да Татарстан республикаясын, Перым крайын да Киров областен. Быдланкыны олыны удмуртияс. Тае диктант отсыгын позже сбура проверитны удмурт кывтыдым да чужан кыввылын грамота гижа. Учтаслын могыз пашкадны удмурт кыв веледем йыспывстын. Тава позжизгижны диктант кык ноган. Оффлайн карсада щикца площадка свылын, да онлайн моя Удмуртия радио да Удмуртия телеканал эфир ясын. Каштыштам медводжатачым диктант котыртлысны кык щурс да скыкад волын.